Grabe katugnaw karong gabi na bayan. Mga 10 degrees Celsius karon, no? Pero diri gihapon minitakya sa field bayan. Nagtanaw sa soccer match ni third di bayan. Naka-jacket na tanan pero murag mulutaw gihapon ang katugnaw bayan. Bisan pa og bugnaw dire. Init gihapon ang among kasing-kasing para sa among anak bayan. Kay para sa ginikanan bayan, walay tugnaw, walay kapoy, basta para sa atong mga anak, no? Muari gyud ta bayan, no? Musuporta, mubiya sa kahupayan para lang makita nila nga naata, no? Dili man ni lang may tungod sa dula bayan, kundi may tungod ni sa paghatag og kusog og kumpiyansa nila nga bisan unsa pa ilang buhaton bayan, naa gyud ta perminti sa ilang luyo, no? Mao nang akong dasig kanimo bayan kung ginikanan ka atagid panahon ang imong anak bayan. Kay sa mata sa bata bayan, sa mata nila bayan, ang imong presensya mas dako pa og dili kaysa kadaugan. So, mayong gabi diha bayan. Amping diha bayan. Ciao.